E ho matua, penia kena tate whakataukira, aha ko te iti te maha, ko te tangata. Ko te timatanga mo te whakamutunga ki roto ni iaia ko iho a tema. O re ki roto i o tātou ki nei, ko te amarangi ki mua, ko te hāpai o, ko tātou tēnei, o re ra, ki nai tātou. He te ariki hoa te ke rātou te oki oki ka tūmitanga. Kariti noki ke rātou te marama mutunga koe. Ke noi tātou e te teo kāra, e whakamoe me tina mātou ki a koe runga I tō kroria. He rā ke anō tēnei. Engari te ariki, e whakawhetai tūna na mātou ki a koe ki roto ki o mātou. Ki roto ki waho. Ki roto I o mātou mauri o mātou hā. E haere nei mātou ki runga I te mea huri huri nau I hanga. Tore e te ariki ko te whakawhetai ki a koe. Hei te mea, te maha o mātou, o mātou kau mātou kuia, a mea taino ki o mātou rangatahi. Ko huri tiki roto I a koutou, ki tēnā kāinga tūturu o. Ko te ranga ki a mātou noho mane mai nei, ho ki wairu mai ki roto I a mātou. Ke kātuna mātou ki te whakawhetai, ki te aha mua, I ngā kaupapa te ao. Ki te rapu te kaupapa ki ene te kotahitanga, o te tangata, e roto I ngā toto tukua mai koe. Te mea nui he tangata, he tangata, he tangata. Nore te reki kōria ki tau ingo. Ki mō koe ki muri koe I a mātou ngā wākatoa. Whakatoa heo ke māturu me tau kōria. Mānu ki ni mea whakatutuki. Koe heo ke te kaihanga, te kōria ngā kōria. A ke tino atu. E o mātou na mātou ki ako te whae tapu te he pirenga mō mātou I ngā. O ke mātou tuka ke whakamātou ka mataku taka kautia. Tēnā tātou e te whana mōne nā te maeri. I ronga koe te rui puta mai I rihari dāwu tuaka ki te karikia. Ka hono ano ki e tai ngā whananga atu I tēnei kanga atu I mangamoka hoki nui a kupe. Ko tautuka tēnei me mihikona ki a tātou. Me hone ki tēronga kanga tuka ke te wanga ki a Bundy. Bundy, me miha ano ki kia koe. E kara e te rangatira e Bundy tēnā koe. Kia ora, tēnā koe Cyril. He ana tātou te ata nei. He ata ano tēnei, ka whiti mai te rā, he mea nui ano hoki tēnā e te whānau. E te whananga hoina, aha ko e tino kohu kei konei, me te tino tohu mo te rā nei, ko te rā paki ano tēnei me uru tāwa ki ngā wahanga o te taunei ko hene raumati tērā, he mea nui ano hoki tēnā e te whananga. Ai, kia ora, tēnā koe. Ai, hono me tukak te wanga kia hono te kariki o rihari rāgwal me koe noki kia koe te wā inaine e te whananga tēnā koe. E tuku inoi mo te ata? Ai. Kia ora, tēnei. Kia ora. Kia tātou nei whananga me ngā tangata I whakarongo mai ana ki tēnei o tātou nei irirangi teihana o tautoko e mihi ko ana ki koutou hoki. Inoi tātou. I hoa o ngā mano, matua tama, wairua tapu, me ngā ana he rapono, me ta māngai, hei tautoko mai, ai nei, ake nei, ai. Tatu mai wainginui tēnei whakamoimiti, hei kai āwhina, hei kai tautoko. Inoi ki a koe pāko, koe ngā mātauranga, ngā mōhio, ngā tika pono me ngā aroha katoa. Umai tō mana ki tangato aroha, I rungi I a tātou nei, ngā pāna hapu, katoa o tai toko reo muri whenua pā, te motu katoa hoki. O mai tō aro kia manaki kia mai mātou I tēnei wā. Kia check-in mai o mātou nei moko puna tamariki ngā mātou kau mātou kuia hoki e pā. Me rātou mā e mā wiwi ana kei roto ngā hohi pera o ia rohe e pā. Whakatiki I a rātou kei hoki mai rātou ki o rātou nei kāinga orana. Tēnei te inoi kia koe, me rātou mā e kaue ana te kaupapa o te uru tā wena mea katoa I te ao, mā koe e arihi rātou ki te ora. Me tātou whananga maha kei roto ngā whare here pā, whakakohi a rātou ki o rātou nei he. I muri tina whakahoki a rātou ki o rātou nei kāinga, hei whainga mo rātou whānau hapu I. Tēnā koe mihano ki kia koe tautoko hia te whakamoimti me hono ki tērā o ngā kariki e pota mai I a rihari rāwal. E pāna ki kia mahi tai ai te taha wairua, te taha kiko, ki a tutukai ngā mea pai, me ngā tino whakaore pā ana ki ngā mea mui a tātou, mō tēnei rā, me ngā rā I muho I a tātou e te whanonga, e Bundy, me te tino pūtake I mo I a tātou
tātou a te praere tūmai nei e tuana he hui maumara, e hui whakanui, he hui kōrero, e hui whakaputa whakaaro, e pāna ki te waka minanga, a hoino i tautuku hia lātu, i moko hia lātu ngā tupuna i te tautahi mano. A wari rau, toru kauma rima ngā tau hoino, ko tātou ena ngā uri whakatupu e tautuku hia tērā o ngā kaupapa nui e rawa atu. E hoa? Ai, tēnā koe. E tikana tō kōrero, ai, i tēnei rā mere i tūmai nei, i haere mai ana. Ko te rā 28 o whiringa nuku. Tērā te wā i ana mati ki te whakanui, a mātou tūpuna i haina he whakaputanga, e 28, 18 taimana warira i 35, ai, te kana tērā. Mea o mātou nei tūmatoenga, rātou mā te 28 e haere pakanga mō tātou, kia pai oranga whenua mātou, me tērā hoki, wena ngā rōpū o tātou, the 28th Māori Battalion, me rātou kei roto o tātou whanaunga, e haere kei roto i ngā pakanga tuatai tuarua, kia whai whenua tātou katoa. Tērā tata nei whakanuitanga o tēnei 28 ia tau i roto i Kaitaia. So, hia nau ki te tahuri ki te reo tauiwi, kia mālama te katoa o oku nei pānui nei. E pai kēra? Ka pai me kororo hia. Okay. I'd just like to welcome everybody to our celebration in Kaitaia, the 28th of October, this Friday. We're going to be flying our kara at Te Ahu, 6 o'clock in the morning, 6 a.m., and we are going to be celebrating our ancestors who signed the Declaration of Independence, He Whakaputanga, and also the 28th Māori Battalion and those that went to the First World War, and celebrating those that went to fight for our whenua and our welfare and well-being. And this Friday coming, it's just going to be a small celebration for now, but we will get bigger as we every year, and as we can and get out to everybody and start educating everybody about He Whakaputanga and the laws and the reason behind why we are celebrating our ancestors and the gift that they have left all of us who can whakapapa to them, and all those ones that went to war, the 28th Māori Battalion, and we want to celebrate that on the 28th of October in Kaitaia at Te Ahu at 6 a.m. is the lifting of the flag, the raising of our kara, and then we're just going to call a name of ancestors and roll call, and just grow as we go every year. So it's all trial and error for us up here, and we would like to see it happen every year in Muri Whenua. So welcome all. It's on the 28th of October, Friday, 6 a.m. We'll be raising our kara and we'll be pulling it down at 6 p.m. in the evening. So welcome. Tēnā tata katoa e te rangatira Cyril. E mihi ana ki a koe mō tēnei wahanga mōku, kia pānui tēnei kārere, kia tata nei iwi katoa, ngā hāpori katoa, hihi ana ki te haere mai, ki te whakanui me mātou haere mai.